Tradicionalno ovo je 19. put kako gradska opština Crveni Krst organizuje seoske olimpijske igre, a cilj nam je, kada smo se dogovarali da organizujemo ovakve igre, a jedina gradska opština koja i organizuje ove seoske olimpijske igre, je da razvijemo duh nadmetanja, duh jednog rada sportskog i da naši ljudi na ovakvim takmičenjima što više da se druže i razmenjuju svoja mišljenja. Važno da se mladi okupljaju i da se bave pravim stvarima. Sport jeste prava stvar i iz tog razloga velika podrška ovakvom jednom skupu. Naravno da ćemo uvek podržavati sport. Zaista sam srećan zbog toga što smo u mogućnosti da podignemo sport u gradu, jer nisu bile velika davanja za sport od strane grada u ranijem periodu. Sada su mnogo veća. Klubovima je to potrebno. Više klubova je ove godine iz nižih liga otišlo u više lige, a nadam se da ćemo tokom ove godine, tekuće sportske godine, koje se za svaki sport uglavnom završava tamo maja ili juna, uspeti da makar neki od klubova dovedemo na prvo mesto u nekoj od liga. Sport je izuzetno važan za mlade naraštaje kako bi se pravilno razvijali kako psihički, tako i, da kažem, fizički. Jako je važno za psihofizički razvoj dece i mladih naraštaja, naravno i za odrasle da bi zdravo živeli.